Obomeng Street. And there, Yawa Day, Medina, Shasiano, Kwahu, Obomeng Street na Uhui. Aha, street I know Musa di kosi obo. Ana e kan so Obomeng roundabout no they say ho na Uhui. We nyina Uhui Obomeng and ade shots a koso wa ha no. Kwahu na ade a yare ho ba ko ne say Obomeng yadum light wa ha. Enra susu omudum ye. Anu nti ni ohun a ohun say ha yetumi nyina yadum light. Obi a yedi stapa na yadum light nyina e wo Obomeng ye kan yi start so a e Obomeng na yadum light are ho sem a asi wa ha no. Obomeng Street and a Uhui 3BDH ni ebe kwa so Mr. Nyina ye be mwanya bibia live e wo Obomeng high. So what's wrong? Who did this?